Hea te rautaki I pērā rawa I te nui o te putanga o tō ihu. O ngā billboards. Kua puta tō ihu I roto I te kaunihera ārohe o tō rohe. Pehea, bro? Yeah, tino pai. He kaka ana mo te whakapono o taku iwi ki au, me ngā mahi kua whakapau e au I roto I ngā tau. Nō reira, he honore nui tēnei te noho, ki runga ki tērā kaunihera he manga mo tātou. Nā, neke atu I te kotahi mano pōti te āputa I Wainganui a koe me tahi atu. Hea te rautaki I pērā rawa I te nui o te putanga o tō ihu. O ngā billboards. Nui o ngā billboards. Ko te mate nui ko te punaha pōti, ne? Koera. Ai. Me pēhea te kāwanatanga e whakahau I te punaha pōti, kia māma te tuku I te pōti, ko te iwi Pākehā he iwi kaha ki te pōti. Ai. Nō reira, kia kaha tātou te Māori, te tuku I ngā pōti, te tū Ai. ki runga I nei momo tūranga, ki te kaunihera, ki ngā pōtitanga motu anō hoki. Ka tahi te kōrero pai. Hoi no me mātaki koe I te katoa. Haere ki te YouTube o Arataua podcast katoa, kei reira e tatari ana ki a koe. Doits!